La droga non si vince con la droga. Id-droga ma tintrabaħx bid-droga. La droga è Id-droga umana. hija ħażina. E U con fejn il hemm male il-ħażin non ci la tista' possono ċedi essere u cedimenti lanqas tagħmel kompromessi. Billi wieħed jaħseb li ser naqqas il-ħsara jekk jagħti permess li jintużaw psikofarmaċi lil dawk il-persuni li għamlu użu bid-droga, żgur li l-problema ma ssolvix ruħha. Il-legalizzazzjoni ta' dawk li jissejħu drogi ħfief, anke jekk din tkun parzjali, mhux biss hi xi ħaġa diskutibbli fuq livell leġislattiv, iżda lanqas ma twassal għall-effetti maħsuba. Imbagħad, id-drogi sostituttivi mhumiex terapija suffiċjenti, imma huma mod mistur kif wieħed iċedi għal dan il-fenomenu. Nerġa' nisħaq fuq dak li ġa qed f'okkażjoni oħra, le għal kull tip ta' droga. No ad ogni tipo di droga.